nk'uko mubizi Barusiya namwe inshuti z'Uburusiya mukurikirana ibyo bikorwa turimo ku butaka bwa Ukraine, turashaka uyu munsi kubabwira ko twatanze ingengabihe ku mabatayo yose y'abarwanira ku butaka mu mazi no mu kirere y'igisirikare cyacu ari ku butaka bwa Ukraine, uko dukeneye ko urugamba rugenda. Twari twazanye ibijyanye n'ubuvandimwe mu ntambara turimo, bitewe nuko twabonaga ko inzirakarengane arizo zishobora kuzahagirira ikibazo, arizo abaturage ba Ukraine. Ariko uyu munsi biragaragara ko imbaraga ziri gukoreshwa n'igisirikare cya Ukraine ziri kuva mu burengerazuba bw'isi, nta mpuhwe bafitiye abaturage bari mu bice tugenzura, by'umwihariko mu burasirazuba muri Donbass, muri leta ebyiri zigenga za Rwanda, Luhansk na Donetsk. Ibyo bari gukorera mu bice turimo tugenzura birimo abasivile, nibyo bari kwirinda ko byaba mu bice barimo, ibigerageje kuba bakazamura urusaku rwo hejuru, bakirengagiza ko ibisasu bari kunaga mu bice tugenzura biri kugira ingaruka ku basivile. Niyo mpamvu rero nk'Uburusiya twemeje ingengabihe y'ibikorwa biteye imbere by'igisirikare cyacu muri batayo zose ziri ku rugamba. Ndasaba umugaba w'ingabo zacu ku butaka bwa Ukraine mu bikorwa twatangije mu mwaka ushize. Ntabwo dushaka ko iki gihe cy'ubukonje gisiga hataramenyekana neza Uburusiya ubutaka bugenzura kandi bwafashe mu buryo butazongera gusubira inyuma, mu kwirinda ko hari izindi ngaruka zizabaho. Turashaka kandi kubona ubutegetsi bwa Kiev bukomanyirizwa mu nguni zose, inzira iyo ari yose ishoboka mu kirere no ku butaka no munsi y'ubutaka inyuzwamo intwaro zo mu burengerazuba bw'isi. Icyo bivuze niki? Ntabwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika izanyuza intwaro ku mpaka duhana na Ukraine, ntabwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibindi bihugu biri mu kwaha kwayo mu muryango wa NATO bizanyuza mu majyaruguru muri Belarusi, nta nubwo bazanyuza intwaro mu nyanja y'umukara ngo zambukire mu gice cy'amajyepfo muri Odessa, Mykolaiv, Kherson n'indi migi. Ahubwo twategetse umugaba w'ingabo zacu ku butaka bwa Ukraine, General Slovakian, tumubwira ko Moldova, Romania, Slovakia, Polonye, Hungary n'ibindi bice byose bikora ku mpaka na Ukraine bishobora gukekwa ko binyuzwamo intwaro zinjira ku butaka bwa Ukraine, haba munsi y'ubutaka, haba ku butaka, haba mu kirere. Izo nzira intego ya mbere y'Uburusiya tugiyemo muri bihe by'ubukonje nuko turinda ibice turimo, kandi tukanarinda ko hagira intwaro zinjira nk'umusada ku butaka bwa Ukraine. Inshuro nyinshi izi ntwaro nizo zagiye zituma hakomeza urunturuntu hagati yacu n'ubutegetsi bwa Kiev, ibikomeza kuzamura urusaku rw'ibiturika rubangamiye rubanda, urusaku rw'ibiturika rugutera ingaruka ku basivile n'abasirikare bari kwicirwa mu mirwano. Ibyo rero nk'Uburusiya twashyizeho gasopo. Ntabwo dushaka kongera kumva ko umuntu yishima avuga ko yakiriye imfashanyo ya gisirikare ivuye mu burengerazuba bw'isi. Uzagerageza kuza kutubangamira mu bikorwa byacu tugiyemo ku mipaka yose izengurutse Ukraine, uwazaba ashaka ikibi ku Burusiya. Nababwiye ko umwaka utararangira w'2022 ubushotoranyi nibukomeza, tuzakoresha intwaro dufite mu kwihagararaho ku Burusiya, dukoresha intwaro kinimbuzi. Ariko ijambo ryoroshye no gusubiramo ibyo navuze. Uyu mwaka kugeza mu kwezi kwa gatandatu, ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bizakomeza ibikorwa twavuze byo kwinjiza intwaro ku butaka bwa Ukraine, intwaro ziri kuraswa mu bice birimo Abarusiya, mu bice by'Uburusiya, nibwo
abakoresha intwaro nyambukiranyamipaka intercontinental ballistic missile zizakoreshwa, kuko mu igorofa ndende yarimo ikigo cy'ishuri harimo inyubako zirimo bamwe mu basirikare bacu batari ku mirongo y'imbere ku rugamba, zarashweho n'intwaro z'abanyamerika. Umubare w'abapfuye n'abakomeretse Minisiteri y'Ingabo yarawutangaje. Niba mushobora kurasa ahatari kubera imirwano mugamije kugira ngo mubabaze Uburusiya, mugiye kubona uburakari nyabwo bw'Abarusiya. Ibi ndabivuga kugira ngo duhagarike ibikorwa by'ubushotoranyi. Hari amayeri y'umwanzi yo kwikingira bimwe mu bihugu akoresha, akabyoherereza intwaro kugira ngo nabyo bizinjize ku butaka bwa Ukraine mu buryo bworoshye. Ariko mutekereze kabiri ko ubutasi bw'Uburusiya icyo nicyo bukora mu kuvumbura uwo ari we wese uri ku ruhande rw'uduhanganye ku rugamba. Ndabivuga shishikajwe no gushyira mu bikorwa imyanzuro y'akanama k'igihugu gashinzwe umutekano ndetse kandi n'ibyemezo by'inama nkuru y'igisirikare cy'Uburusiya. Nk'uko bisanzwe ni ku butaka bwa Ukraine twinjiye ku kibuga cy'imirwano ku mirongo y'imbere ku rugamba, ubwe Perezida Vladimir Putin yategetse umugaba w'ingabo z'Uburusiya ku butaka bwa Ukraine General Sergei Slovikin gukurikiranira hafi iby'umusada w'intwaro zoherejwe n'Ubudage, Ubwongereza n'Ubufaransa bwa Emmanuel Macron w'ibifaru by'imitaminwa byambukijwe ku mupaka uhuza Lviv y'uburengerazuba bwa Ukraine na Pologne, aho Pologne igabanira n'ubutaka bwa Alexander Lukashenko kuri Belarus. Nk'uko tubikesha ikinyamakuru gikomeye Bomb Today nacyo cyabihishuriwe n'abamaneko bakodeshwa mu gisirikare cy'Urusiya. Ubundi kandi bikavugwa ko Perezida Vladimir Putin we ubwe yatanze itegeko rutura ko izi ntwaro zikwiye gusandazwa mbere y'uko zigera mu maboko ya Perezida Volodymyr Zelensky, cyangwa se byabana ngombwa zikaba zafatwa mpiri zigakoreshwa n'igisirikare cy'Uburusiya aho kugira ngo zongere ingufu mu ngabo za Ukraine. Ariko kandi ku rundi ruhande Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky nyuma yo kuvuga amagambo y'ubwishongozi mu minota igera kuri 27 ishize muri Kiev rwagati, indege zitagira abapilote zo mu bwoko bwa kamikaze zikoreshwa n'igisirikare cy'Uburusiya cyahawe na Iran ya Perezida Ibrahim Raisi utegetse Iran zimaze gukora akandi kantu gakomeye. Mu kiganiro kigufi yagiranye n'ikinyamakuru Belarus Partizan Lieutenant General Igor Konachev nawe yabyemeje ndetse avuga n'umubare wabiciwe muri iki gitero ndetse n'ibyangirikiye muri iki gitero yari mu rwego rwo kwihimura ku byaraye bivuzwe na Perezida Volodymyr Zelensky utegetse Ukraine. Mwese aho muri mbahaye ikaze kuri izi page zikomeye ku mutekano, politiki na diplomasi mu rwego mpuzamahanga ku butaka bwa Ukraine ku kibuga cy'imirwano. Twinjiye ku munsi wa 316 w'intambara rutura.